Sani nere na iwaki ngana haye kupenda penda na naye asiye kupenda esani eli wambiye esani eli na tako nyangala maene koro kingomo gimobo wajana ngoko tiki onye moro che mole no mukungu ogonyomba taiko okwani bahe mole ne mukungu akobonga mukwani kikate room na ya matwa. Mungu wetu na Baba yetu aliye juu, tunalisifu jina lako wakati huu, tunakuhimidi, tunakuhifadhi kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Mmefika wakati tunapoenda kusikiza neno lako, tunaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu atuongoze kwa kila jambo, na familia hili Mungu wetu na Baba yetu uwafariji, uwape tumaini ambayo nayo sidi kifo. Ni asante kwa sababu umesikia ombi letu na umelijibu kulingana na mapenzi yako, ndiposa tumeomba na kuamini katika jina kuu la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Before you cut a tree, we have a tree here. Before you cut a tree, you will never understand the length and the width of the tree until you cut the tree down. Ndera abutoro mote to konyara komanya obotambe n'obugale bwo motoyu mpaka kwa butoiro motoyu. Then you will realize therefore there was a tree. Abuno ogoja komanya buno mote no lenga. So in the family, say family, you will realize there was your mom. Bono akere mama aruro ogose baba bono ekere toko mwani nalio mocha komanya muna baba na lengo. You will understand there was a book. Abuno mocha komanya mune kitabu ngia lengo. There was a library ngia lengo maktaba. Yes. Bono karanga ntia bono igo moigure buna na eresi. Otarana chegenduki. Toko manya obogale buae no banyere buaki. Woika kwana chire genduki. Abaka mubegete chigosi to korandia telibobe nyasaba konyele mukuru amanyole ya kabiri. Namshukuru pastor ambaye amewasia mambo kala wakala, kwa sababu hayo mambo yamenipea changamoto ili nikaona ya kwamba kuna mambo ambayo aligusia nami nitagusia kiasi ili tuseme ya kwamba siku imeenda kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Nganje wono kuna na tebile igo one day as you are sitting here. Siku moja vile umeketi hapa upende usipende, siku moja utatoka. Whether you like it or not, one day you will die. 8 in the morning or the afternoon or the evening, you will die and you will never, who will just attend your burial day. Men and women who are here, one day. Hello? Did you go to like? No, you are saying. No, Karakwani Musi. Ije kwa teba tabia kwa matebi ya kumubunga ngakiolete motenga litukelibo nuku. Kitu ambacho nimeona kwa karatasi hii, nimeona mama amekuwa chufi na ameenda mpaka miaka 90 na ngapi na 8. Wengi wetu ambao tumeketi hapa, hakuna siku utafika miaka 98, hakuna siku. Kwa nini? Kwa sababu vile unakula uwezi kufika, vile unafaa uwezi fika, vile unavyofikiria uwezi fika. Huyu mama angalau yeye amefika miaka ambayo ni ya kutosa. Biblia inasema ikifika wakati utaenda ukiwa na heshima. Kitabu cha Job 5:26. Abangina nawe wewe sana. Moko labangina bakuja utenda batatu. Yese mbo bekaleta ngaki.
Mama karate nango buri. Tena abu asu. Tena nango buri. Ya lugo toka no muntu lugo bachi besa nko gena kwa. Mungu na ndo mura busu kuimu kama tanga ngana hiyo. Kwa jamu mama tabia genda bi. Kwa ila nani? Oh, somera wone kebungeki. Soman. Job. No enda sembera. Kore no mogotu bore ngati. Obuya. Bune mesaima. Igo atewa utaenda kwa kaburi ukiwa na miaka ambao imekubarika. Utaenda kaburi. Kwa hivyo kwetu kila mmoja kabla Mungu hajaingia, kila mmoja lazima afanye nini? Akufe. Kero moto bunondigereti ganya ituga bunondigereti wo muse itukelimo no gende atewa nga no gende kore ne miakemia abantu bande bali baweita amalika watabanga. Why do you want to die before your time? Why do you want to die before your time? God has given us years to stay in this world, but men and women, you want to die before your time. Abantu bande munakunywa pombe, you want to die before your time. Others, you kill yourself. Why do you want to die before your time? Atewanga no genda sembera korene miakere nga kimwewa miakemia korra abantu nono mungino yakera kuete abantu nabo bachaneteka abantu mbarete kuratebia abantu nga kora masoesi kara manyana n'abantu buya ekerore buoga kara nchana n'abantu buya kogo kwa abantu nali bararire buya useba ndiro goja gukumungira abantu batare nya kwarengo omungitie kero mukabo murabago ngitogare chingeni chiri kwa nyago tulina ngora tulina chingeni gusi ngagiatewa no enda sembera ko bwate myakere ngaki emia iwa ndatemba tebiga. I want you morigererie etenti tasama hii tent. Hii tent ni ya mtu. Hii tent ilitengenezwa na mtu. Wakati tukimaliza mashishi, hii tent itakunjwa pamoja, mwenyewe afanye nini? Achukue. Hii tent Biblia inasema wewe na mimi ni kama hii hema. Sisi wote mnaonisikiza wote mnapoangalia hii hema, maisha yetu ni kama hema. Wakati wake ikifika tunakunjwa, tunawekwa pamoja, tunatoweka. Nataka tusome katika maandiko matakatifu kitabu cha Wakorintho wa 2:5 mstari wa 1 mpaka wa 10. Anyige tumwango kiri asoko some buku mutangai. Bantu bane batanga maisha oko some buku ntubwata akinone kibungu nindiki. Akyo mutara kubika chipesa mpesa norole. Pastor ansomera nayo 5:1 downwards. Ina kitu amanyire tumechua nyomba ya ito bunema yenseye ekerera asaliwe intore no bwagacho borueta asenyasai nyumba ambao haikuchengwa na mikono ya mwanadamu, ambaye iliyo mbinguni milele hata milele. Nisikize, niliwaambia mtasame hii hema. Obogimo bwao inafananishwa ya kwamba maisha yetu ni kama nini? Hema. Hema hii ambao waje niwaulize, ikinyesha uwezi kunyeshewa, lakini baridi lazima usikie baridi. Hii hema haiwezi kuzuia baridi. Nataka kuambia ya kwamba maisha yetu ulimwengu huu ni kama nini nimesema? Hema. Yeiga
engaki yaye ekereye ikire tiana gotei musacha tiana gotei mukungu yobo gimobo buate yobo wekaine eme yake. Where do you like it? Your life is just like this a tent. Because the tent, it is a temporary here for a moment. After the ceremony, we just bind the tent and the owner will take it. Amen. Musacha kwenye na wogu ile to asubuhi mobo. Omu ene te manya amangana tuwa kuana alipasta tewa ama ene meye kulinga niguo ya iruo obogi mo mambi ogo chikobo kono obo chureti kono ko tarala magora agabere meye kuana nga oboruere bwa kubwatire gwa butoiru kugoro komo obogi mabuga aho ndi obongema aro no mura gusimwachi ngoro muntu kurara matanga na mukumi manya kurara chitoro atabwati burangeti urojonyo kurara gitia iga for example bakembero akwa igurangeti no ema ke cheruso bugimo nema ayo bitu bugimo nema ekerechi atebanga nte kuwekanwa to kombea emerie kare iguru atebe meyo mugakuyu nigora asekeregeke omusora asekeregeke egereke eme chinsaide nge kamera inuko boli eme ne chiteke nge kamera amatanga buna ko rega yakolenga naye nema eme kwani imusinye mokwani chenga kote bobuli nge mambu yol yo abantu bali bamuinete manyaye ngeto kite anema Digo mweru ese ya musachuri. Ngwa teru moroli mukungu gotenga ene makanyika. Bale kamwanyi wuri. Me no tegerete. Tebanga meye ekerenga kiyaye kuruo ni ekulingwa. Tebanga ntule no bomenyo. Bole iguru abasani banyasai. Ntubwato bomenyo bokare iguru. Obomenyo obuo na utwaro serigwe. Obomenyo obuo na utokurangeriwa. Totikomenya roro kare na kare. Obomenyo obuo. Bomenyo obuo. Wakaka mwikara stike gutuma. Aenema yekeregeke. Kula tebya bakaka basto mitonga tiako mwene bugimo bonga ngoma gityo bosibuo ngoma gityo bosiko koira na ba makuru mokungo yo bwate niga ko bwete chichi atab o tamaine ga o atamaine go kuruma yo begete nchoke na bwata no bwata ga isigete kamuka kugwete akomo na yoro chenchoke rochi kala muachi te magandi barango iwa eduasa manga intue etogwe kandigento ki ema emeye engaki yaye goika dige kolingwa ekere ya ringirwe ya gachirwo monyene iwa batebi emeye tego tutanga kurwa samaruire emeye tego tutanga kurwa sogo kwa igenta yeteko batebi nga abanchwa bo mongina matha igwa intagete gokoeresa nga obogimobo no bwekeregeke murikyo nagotebanga agotebaiga. The earthly home is a place of comfort. My watch master. The earthly home enkayense is just to give a temporary comfort. Igere eyegekegeke no nyeke bwato obo toereru no kolemia. We thought that we would enjoy in this world. Nyuma totara egokia senseye. We fall. Oh? We fall. We promise. Oh, igoto kolie ira. To enjoy this world. Tuegokia senseye. But lakini bono the enjoyment of this world okwego kikwense is just for a moment. Yokorase egekegeke. You cannot compare the enjoyment of heaven to gukubwekania no kwego kikoigoro and the earthly enjoyment.
To kubweka ni kweo kwense no kweo kwiguru. The point here, Bono lingana line nabwo. it is just we are here temporarily. Bono igo tukuinyori una igo turase gekegeke. Let us fix our thoughts. Bono tigatubeke birengeri byeito in heaven. Ase obumenyo bw'iguru. That's where abuno we shall dwell forever. Turamenye gwika kale na kale. And we shall not think about the earthly home. Ende nto kolengera lino anideke ye maso obumenyo bw'ense. Pastor kare karansire. Yemo. Diga na te abaiti kwa baunchorera na kanyika kurumai. Besebo. Monyo wetiga. Ya dio mogokore nka. Omogokore nse no iwekerekere ngati moigwete. Egeke na karolire ni na gakinire. Diria bana bagachire buru abantu bagatenga ya muliro toe besebo ntali boy. Mwagatengi. Omuchio ndo chikogenda kwa buri ngati amatuko maita amatuko emegokwe ya eri. Dero to ikubori moto ngati mwana oria ngoisane ile buari. Aho kubori ngati nkoma tu anyorete. Iwo ko akokoro kingomo goko bwese akone ngati. Isani nere na iwu ngati ngana haye kupenda penda na naye. Asiye kupenda isani eli wambiye. Isani eli na takona ngala maene. Koro kingomo gimobo wanja nango kotiki. Onye moro oche mole no mukungu ogonyomba taiko okwani. Bahe mole ne. Mukungu akobonga mukwani kikate room na ya matuwa. Igwa manyara ntona mu ikaransita. Mo te banga igoro toguchi lakini okonyoro mugaka omuse no mukungu oyeba mete komo lakini eru mukiro montare yaye. Oyo mara meni tirugoro. Oyo ndaka bakasuali tisi. Then we say security eronya sae to kwenye buweka na security erararia. Ense unabaona tiadala babuli. Nisikize na akolegete muraita no muntu kere muaita ni moche muaberane ogende muaye agotenga mia mito sabere ndagera no mia maisons o ko inyora ngaki ke muntu ya magana na tu manitene Akinga muachite. Korango iga for example. Security you can never compare with heavenly what? Security. In heaven there is maximum security than earthly security. So my friends, my dear friends, I urge you that we fix our minds in heaven, because where we are, we have to die. Where we are, we have to suffer. Where we are, we have to hate one another. But in heaven, that's why the Bible says, for so God loved the world, and he gave his only son. Whoever believes in him shall never die, but have eternal. Akitiadara babu ndagendo busigali buna mondo jege ningete obuengo boningete baka maino ni duwe tabiri busigali obuni konyeke lakini gento nganje teguru whoever believe in Jesus Christ na abe no bugima bwari ni yani gorongo songa ka lakini busigali borabu bali ngamwanyi uri kwanja muri tuanje uru anje uru basaja mukulingie gire nyongo ime chama watu kenge ntekia sie gitalia Yesu ewa akia bakungu na bakongo bastomi tunaba abakungu na baya oruchonya gokora meri musaja atindete itana ana matobe obe bali mo kwari meredi ayura be bali mo na meredi Arai wang kebori, anya go kuruara.
Usacho kuruara kwalendo ora ile nsemu. Eno ngoli kwa nyuma kaka. Kwa nyuma ngoli. Entetari kanyulende. Aeruaro rore. Oko ebe sanati gari mi ambiri kwa kaya kitari. Igwamba te. Ina kiere buya no mogoko monene kera banta abamo bakomenyamo. Aki iguana no muamato na liara ko hano ne kibiriti bale ke mwanyi guli bigo nkulandiria ru muntu gitu muino basaja mwigwe abasaja ambale na inu mokorete michano abasaja ambale banyuomete lakini batanya kunganya kurubo sai bale chiyutirioka chirongi chi acha chikonga kamata nera wegete basaja bale chibaden. There are men who are in burden while they are married, who have never understand the principle of marriage. No bale muangina kenyoli ni kego ikamate muangina kyo gwesifiki karo ni mate kenyoli ni kelinga yo keroche. If you are married, be a man. Hallelujah. Amen. Na basaja bali basaga, basaja bali. Ako sabwe besa ngatoka besi besa yetinga. To besa ye tukire tinga. Ogenda kuchiri ko linga tikanda royo ndatu kabesi. Uye kabesi yo koletera. Na karo mukiga na to muira neri. I believe our God, our Father is coming again. Listen to me, I'm almost concluding. Before you die, and you know one day you will die. Die as a man of God. Die as a woman of who? God. We know we are temporary here, like this tent. Before you die, my good friend, accept God as your personal Savior. Let God be your first friend. Uwa bantu bagotabanga kanisa ne yabakungu na abana. Egetabu kia malike gotabanga God have asked one thing from thee, that I may dwell in your house all days of my heaven. Basacha tobera mu Nyasaye. Tobera mu Nyasaye basacha. Sinara basacha mudali kobu. Kuga no beto moyo matara wika. No beto moyo matara wika. Lakini ya mangana ye kanisa haro, you are far. May you come closer to God. The Bible says in the book of Jacob, in the book of Genesis, 4 verse 7 and 8, it says, Pastor, na we go ra. Mwebeke inse ya Nyasaye. Be near God. Mwebeke nsasi Nyasaye. Kulende mwange Saitani. Tumukatae nani? Nere na abatame. Naye atafanya nini? Atatutoroka. Mwike Nyasaye ange. Mere na abaikange. Yes, come closer to God and he will come closer Inua banyene to you. Pastor, no tigera hiyo. Omwali oye abanje ni Nyasaye. Let us come closer to who? And God will come closer to Eva. Yani ke tumwanga na anjiro mugutano. Come closer to who? And God will come closer Eva. Kwani yo imosi yeni? Kwani? Watenga come closer to God. Yani ngotika iko to wita buo. Come closer to who? And God will come closer. Yes.
Nyasaye sineri. Tobense ya Nyasaye na banga stokorta ngaki. Ke banga ngua ku musacha otoke nganole angena ngo na Nyasaye. Akyo materio ya batera ange na ye Nyasaye. Ange kowa. Matuko onsi nini ange naye ange Nyasaye ange kubwa tigerayo asobo gibobo etnateba etole bune tent ngokutole wese bantali boyo kobwate asogo nyara gokore gento korero umuntu konya saa koire chinguru gorate bina abantu nganya saa okonyire kwagurire retio onye kobegeta matangazo weka matangazo nonde muina akore ngati kya kobeka kaliyo kamwaga ebwe onye nekera bugunya saa go sendiri stima kwatwarire extend to your friend obuna bwo bwanjali abantu bakwada yo abantu mbara kabegete stima iga keko moleka gochimoino ogochikoigwa abana bagosibigete chianga moina oli miba magotere na batanganga one day balenga mwanyu uli asobogi mobo korama ya turagenda simbera haleluya kenda gero bwate yeko kwaje bakegunde omaye kuri yo muntu anga yabana bali bana bachi igone kere kuingiriti